Ok, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Musidɓe julɓe ɗon landi lanfi o hajju si artama magara wi wongi waɗede ɗum ko ɗum tigirino woni magara. Inna Allah la yuhibbul musrifina, Allah yiɗa feƴƴintinoɓe ɓe. Mi walayno joni tun ɓe fuɗɗo wiide que oɗo ko wahabiyajo ko ni e ni ɗum ɗo tawra mawɓe men ni e ni. Ana mutawassitu, moi je suis centriste. Min ko ndeɗa yaha ka lawol ka circulation, c'est la ligne, le trait blanc là, min ko ɗon mi woni. À la moindre des choses, dès que ça flanche, je dénonce. Et respectueusement, humblement, mais je dénonce. Donc, Allah neonani kala la plupart on yiyay kala immiɓe yehi hajju arti nangi on mama yawi waɗugol soobi e ɗuma haray hina ande fiyo taw ɓe ko ande yafanegol zunubaji maɓɓe ɗin haray haysi ɗum no ka hajju maɓɓe kono tiiɗa trop a taway ko fi hollori ɓe yehiri koyo ande wanon tigi yehiri hajju on sait que koyo ande Abdulhamid kañum kadi o heɓi taqa hajjogol ma ɓiɓɓe makko ɓe kelɗi wonata ɗo fo hajjoyi mi hajjoya la plupart min naali fo mais la plupart al aksar la plupart haray ko yingo aduna naɓi ɓe ko ɗum si ɓe artata ɓe waɗa on paati wi ɓe waɗa show ɓe tawa koyo ɓe ɓorno soobiji ɓe sunina hajjoyɓe ɓe ala ɓen kadi par ce que ɓen sunoto kadi si a wi a yehi rewgol Allah a arti geru wona simple jokka ko ɓen ɗon kadi mi wowlata minni ɓen ɗon sa falji a wiɓe hina a wowliriɓe no ɓe wiyete noon a wiyali alhaji cheikhu waliyu aljanna ɓen ɗon haray on haɓi ko ɓen sina ɗum yaw hajju arta e toroɗa Allah yo taw o jaɓanima hajju ma on humblement soit assujetti ta'abbad yankinano Allah waɗa doy inna Allah la yuhibbul musrifina inna Allah laawi bo yiɗa kulla muhtalin kala bunguɗo fakuri mantotoɗo waɗuɗo noon on soobi wo soobi fiino iwti hajju haray pellet ko mantagol o woni woko c'est du matu vu haray ko yo hollu wonde mahimo kelɗi fata fahurum ko mantagol c'est du bluff tertoɗen waɗen simple se yehi en toroyki Allah yo yafano en arti watta taw premier pas men on sur la terre sur notre terre natale hara ko moningol Allahu kadi parce que woɓɓe ɓen a yehi kadi ɓe yehi ɓe arti tawa ko copine ɓe maɓɓe ɓen jaɓɓotoɓe à l'aéroport ɓe lanca ɗon hajju on ka tarmak ɗon hara ko ɓen habbiɓe ɗon tu vois ko ɓen fo waɗata sifa ɗum ɗo tertoɗen simplifien a suninay kadi ɓe ala ɓen terto ɗum Allahu la yuhibbu kulla muhtalin fakurin. Allah yiɗa kala bunguɗo mantotoɗo waɗugol soobi leƴo goro garanno ɗum ko wonti ɗuma no waywa ko mini sikeygu yagal goɗɗo lanningal c'est la même chose ko yo welnirane ɓuri ñande o tiggano ɗum ɗo fof Allahu yamira ɗum annabijo on yamira ɗum ɗo bien sûr woɓɓe heɓoto wowloɓe du n'importe quoi kono min ko weltinta Allah ko min mi faala ye wowtu sutten ɗum tertoɗen o magara si en iwti hajju simplifien piiji ɗi waɗugol soobi goro garanne yime ame tertoɗen ɗum ɗon ɗum hanana en on tigi yehi Allah a okkorima chance a yehi a hajjoyi a arti yankinano Allah waɗa ko welatamo kon hara a moninali mo suninamo ala ko on kon kadi ko joni haray ko ɗum ɗon mari ko mo walla telen noon.